Živjeli youtuberi, Dino tukaj z enim posebnim gostom today. Tole je Robi, moj velik fan in prišel mi je malo na obisk pogledat zjutraj v 8. Kurba, nisem mogel niti vstati normalno človek lud, da hojo v 8. zjutraj. Ali prav, Dino, ustaj, jaz sem pred bajto, kako? Jaz ponovadi grem, pa si ti tukaj, da ne bi kaj razbol. Pa z ljudi, budala vozi, halo. Šok nije pojma, ne. In pamet vam zapomnil enkrat sem bil klele, zapomnil si vse. Bra, a da s pičke stari avionom bi si zapomnil. In jaz hodim v šumo in danes ne moram biti šumo. In sem rekel, hajde gremo na zajtrk, gremo na ena jaja v McDonald's. In sedem se jaz njegov dober avto, veš, super Clio in ovčetina. Šok zaklo 2 ovce, da je loho oblek sedeže. Ampak ni mene to, kar je fasciniralo me, ta svinarija tukaj dol. Ta svinarija, alo, pa stani budalo, pa, a si ti pogledal, kje je levo pa desno? Dejne se, Čo pa jebate, nimaš prednosti, šok mogu prije, skor umrl. In človek tukaj ima umazan kaj svina, ne vem, če vidite. Jaz vodim se pelan, sem jaz na denar, pa na... Pa kakšen denar, šok spuci avto, jebate, kakšen avto. Avto, prljavko iz druge strane vojne. Pravim jaz njemu, Robi, če hočeš, pravim jaz, Robi, če hočeš da pičke padajo. Avto mora biti... ženo človek. Kakšen mora avto biti? Avto mora biti čist. Tako je, res. Pa kaj ti je žena mazana ali kaj pizda? Žena ne mara čistoče. Praviš v pojsli, a? Pravim jaz njem šok, če hočeš da žensko fati mora avto biti čist. Ker ona kaj vide avto? Čist? Ona, ovaj pedant, I onda gre laži dol med kolena, a ne gled ta čubar tukaj pičku maternu. Levo! Spet ne, isto. Levo, kad te govorim, levo. Aj ljudi, i ti izdubo ispit. I če spavna, ti, doj tebi doj ispit, majke ti. Pa dobro, ne žutim. Ljudi moji, 20 let nazaj dubo ispit, to na crno. I zdaj tukaj ide, eto kaj imamo mi v Sloveniji, na crno. I kje sem stal i pravim avto mazan, pa kako bo ona pušila stari moj, gled kako to maza, gled to. Tukaj imaš vse prebivalce živalske kraljestva, stari moj. Čak, da imam za... A je res ženske, da mora avto biti čist? Spuci avto, nisem spuci 3 leta, ma kaj 3, 10 let, tukaj je nov prišel iz trgovine. A ne? Ja, reci. Kaj reci, a boš spucal ali ne spucal? Vozi naravnost. Dač, fantje, to je bilo easy, na hitrco odrobja, tako da pičke, če ne bo imel čist avto, nič dol. Nič da kon gre dol, da se vidi kdo je šef, a je res? Tako je. Ajde, živeli. Ćao. Ćao.